Humanitarna organizacija Srpska solidarnost 9. godinu za redom sprovodi svoju novogodišnju akciju pod nazivom Najslađi karavan. Paketići sa slatkišima i igračkama stigli su i do Kosovskog Pomoravlja, donoseći osmehe našim najmlađima. Iako su još uvek na zimskom raspustu, mališani su došli u školu gde su ih čekali paketići ispunjeni ljubavlju. Pokloni su obezbeđeni za mališane u vrtićima i sve učenike od 0. do 8. razreda. Pa evo, naša organizacija Humanitarna Srpska solidarnost i ove godine je organizovala nama jednu najdražu akciju Najslađi karavan, gde smo prikupljali slatkiše i slaniše za paketiće deci na Kosovu i Metohiji. Podelu smo započeli u opštinama Leposavić, Kosovska Kamenica, bili smo u Ropotovu, Ranilugu, danas smo došli ovde u opštinu Gnjilane, Kosovsku Vitinu, Novo Brdo, a nadamo se da ćemo uskoro biti i u Metohiji. Došli smo da podelimo paketiće, ali i da upoznamo ovu divnu dečicu, da prenesemo pozdrave njihovih drugara iz centralne Srbije, zato što su u ovoj akciji učešće uzela deca iz vrtića i škola iz centralne Srbije, Republike Srpske, Crne Gore. Zahvaljujući ljudima dobre volje, društveno odgovornim kompanijama, uspeli smo da sakupimo oko 6.000 paketića i srećni smo zbog toga. Nadamo se da ćemo i nekim budućim akcijama uspeti da vam pružimo podršku i eto da obradujemo ove mališane koje mi iz Milošte zovemo najmlađi čuvari Kosova i Metohije. Učiteljica u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš u Gornjem Kuscu, Bojana Denić, zahvalila se na poklonima koji osim slatkiša nose i snažnu poruku. Poruku da nismo sami, da postoji neko ko misli na nas. Izrazila je želje za brz oporavak predsjedniku organizacije, gospodinu Branku Antiću, koji hrabro vodi veliku bitku protiv opake bolesti. Paketići za našu decu znače mnogo. Ovim putem želela bih da u ime naših učenika, kolektiva škole Petar Petrović Njegoš iz Gornjeg Kusca ukažem zahvalnost humanitarnoj organizaciji Srpska solidarnost, a takođe i da pošaljem pozdravke Branku Antiću za njegov brži oporavak i ozdravljenje. U ovoj izuzetnoj akciji prikupljeno je oko 6.000 paketića, simbola pažnje i ljubavi, a koji će biti podeljeni danas u Kosovskom Pomoravlju i narednih dana u Metohiji.